Nu? Dexter. Ko bija kāds arī spēlēs Civ 6? Tu, jā, tu gribi spēlēt mums? Nu, man ir Civ 6, jā. Paga. Actually, es tā kā that's what I'm pajautāšu, saying, bro. Tā kā mēs spēsim ar vienu čalu vēlāk Civ 6, es spēlēšu, vai viņš arī varēs. Paga, ar kuru? Ar Kārli? Jā. Kuru Kārli to? To Japānas Kārli vai Jā. to armijas Kārli? Japāns vēl. Jā, čāli, ir tā. Nu, Paga, Dexter, iemetos man? Paga, tu nevar savu autāņam. jā, man kaut kas ieglūčojas. Nevermind. Okay. Es iešu flingot to gnomu atkal. Don't. What do you mean? Kāda gnoma? Paga, es esmu miris, jē. Tas divs. Tas ir dzīvs, šis ir saves. Ok, man pagājušajā likās, ka es biju miris. Kill him. Jā, tu novedi mūs līdz failošanai. Jā, mēs nodām. Nē. Šis vairs nav true lethal. Šis vairs nav true lethal. Nē. Šis ir failotais variants. Restartājam vienkārši, come on, speedrun. Jā. Ok, dod. Jūs man ienātosiet? Tu vari runāt, bet labi. Joinojies vienkārši. Kā? Tu vari ar multiplayer joināt, bet labi tu vari. Tā kā Jānis joinā parasti. Ne? Vienkārši serveros filtero pēc draugiem un viss. Joinām? Yo, what's up stream? I'm back. Jā, es lidošu atkal to armor pīsam. Dexter, tu ieliksi editot viņam iešu arī? Nē, šis Boulder Gate ir bez editēm. Jā, bez editām, ok, jā. Šis ir pure contents. Valorants ir editošanai. Jā, Valorant vai šeit vajag editot, so that tur demonetized. Tur ir pārāk, jā, tas ir tik lieta. Tur ir pārāk slikts content, es teikšu tā. Ne family friendly. Es laikam esmu dialogā, bet es neko nevaru darīt. Jā, tas ir dialogā. Pagad, bet tā kā es neesmu dialogā, though. Es nerunāju, though, that's the point. Cool. Yeah, bro. Failed safe. Bro, what is happening? Don't worry. Čali, es nevaru neko izdarīt. Kā, es neesmu lagām. Nākšu tev iesatīšu viņam, paskatīšos, tas rādās. Bet es esmu panāšu to, ko tur nām. Paskatīšos, tas ir kaut kas labos. Nē, man es varu uzlaikt private dialogu, tā kā kaut dialogu history. Man netādās menu. Complete tev iešaušu. invested in them. Es redzu tevi, jā. Es nevaru reaktot, though. Jā, bet es neesmu tev nenogalāšu. Man nāk pie jums? Nē, es atkal nokošu auto. Pagaid, Jānis, nevar mani safe skamot? Nē, Viņš iegūšojas tāpēc? jā. Pagaid, stoj, Dan. I got him. Bro. Jā, Jā, tur bro. ar to runām. Nu, un joprojām ir dialogs. Te, tur ir tāds tikai tavā dialogā. Ron is trying Es nevaru tevi. Es nevaru tevi glābt. Nice. Pagaid, sapāņi, Nē, tā kā viņš būs dialogā iekšā kaut kurām. Man liekas, mums ir jāiesiet Rafaelam. Bet ja mēs ietām Rafaelu, tad būs tā kā game ends, viņš ir level 16. Viņš ir level 16 un viņam ir 900 HP. Jā. Nogāt viņu. Nogāt viņu. Ej, es esmu iekšā. viņu pagludu. Kur? Back. Es iešu viņu kaut kur, es iešu viņu pagludu. Tu viņu reāli aizgūti. Es iešu pagludu. Tu dari, kur es iešu Tu pagludu. aizjītoji viņu. Es nogulēju klipu. Vai ķem iešu nomirst? Tu funny as hell. Got thrown off a cliff. Yeah, I'm back. Kur mēs ejam tagad? Mēs mēģinām atkal to cīņu vai nē? Notice a peculiar Um, dagger protruding I don't know. from the tough, leathery meat. You notice the blade is at an angle to the meat's grain. If you align the dagger with thanks to your keen eye, the dagger Es zinu, exploit kā dabūt unlimited money, by the way. So, tā kā That's jums not cool. vajadzēs, es zinu, kā dabūt. Tronkulu. Tas nav cool, Kalni. Nē, tas nav exploits, ja tev jā, to var izdarīt, you know. Bro, Tas nav cool. Think about it like that. Not cool. We don't do that shit. Well, tas nav unlimited money, tas ir tikai tik daudz money, cik ir tā kā traderiem. Vienkārši, basically noskamo viņus.
Kur mēs ejam? Mēs pagaidām mēs eksplorējam. Ok. Es pats tikko apgāju apkārt tam tur, kur mēs nomirām. Savā playthrough solo. Nu, ko es uzsāku. I don't need any attention right now. Never wanted the easy path. Ok, ko daram? Es domāju, mēs ejam mēģinam apkārt tikt Ejam pāri, davai. garām. Atrod šo kāls, neatceros numeris. Karli necīnās šoreiz, jā. Es neko necīnu. I do nothing. Ja snikojiet, tos, kas snikojiet, jūs varat tikai paiet garām mierīgāk. Wow. Jūs varat redzēt, kur viņi redz. Te nevajag beigt snikot, bet vai? Te ejot apkārt viņam. Nē, es tieši tāpat, tikai ienukās, tad neapāt. Nē. Oh, look amazing. Camp supplies. Te ir geiti uz to pilsētiņu. Gatekeepošana. Uz to, kur deg. Jā. Ejam? Kā lai tu, tu esi ilgais strengths. Nē, jums abiem jāatrā. Jūs varat laikt augstu. Jā. Kāpēc es jau izglābu to čali, jūs ejat izglābt Nē, Jānis, tu vajag glābt sietim. Ok. Es izglābu to čali. Jā. Eju. Man liekas, sieta būs main durvis, un man liekas, čals būs kaut kur varbūt no sāniem vienos. Jā. Tā kā tu vienkārši sieviete, man liekas, tā ir kaut kur. Ok. Turn-based combats. Tā es eju glābt. Jā. Oh, but what the hell? Tās durvis tagad ir stakojušas, uzbūvētas. Vienkārši iestiņām. Jā, ko viņas ir. Nevermind, ok. Garš kaut kāda jēga pēc, mēs bijām turn-based modā iekšā. Es tāpēc. Izglāb viņu. Tūlīt. I'm fucking weak as hell. There's a chest buried in that hay. Tie dos to gredzenu? Paņem. Es viņu iešu atrā. The ox tenses, horns lowered in your direction. Gang chill. His hide twitches, every muscle primed Oh, to no, bolt. come on. He's Okay, here. terrified. Nice. Es dabūju to otru arī, cerams. Nē, tas otrs nomira ugunī. Vai tu kāds viņu dabūja? His glass Es dabēju. Tajā blakus telpā dabūju viņu? Yeah. Ok, tā labi. Tas kaut kāda fucking oxa. That's a friendly looking shadow. Fighting the ox cord. Jā, tu varētu mūsu pāri. Nice. Bet mēs sākam 9, tā kā. Es nezinu, ja tu gribētu vērst, tā kā, jā. Ok.
What the hell? Kāds sāk cīnīties? Kas viņš cīnās? Kāds fuck? Bro, es ar viņu gribēju runāt. Viņš just start battling his ass. Over with. I guess he gotta die now. Okay. Why'd you kill him? Mēs ejam palīgā. Mēs lūtojam vēl. Kas? Mēs jau lūtojam. Ok, nē, dialogā vienkārši ko man darīt. Good luck. Jā, mēs jau palikām. You'll see it through. Es nezinu, es nezinu, bija, pagaid, jā. Tas tur Quest. vīla tēdz man šeit, jā. Jā. By the time, thank you. Go. I will seek fist. Ej jau, pag, ko? Rewards, ok. Best be on my way. Kā tur vārdi bija? Man šķiet, ka es change'o savu klasi. Uz ko? A human man I don't even know. Ierodas. crackling at his fingertips. Pagaid. Jan, pēc kāda klasa ir Jans? Es esmu raugs. Tu... Jā. Hei, kāpēc Jan, tu esi kas? Man liekas, viņš ir paladins. Waiting on Jā, me. paladini. Jā, es esmu paladins, Outbreakers arī pie tam. Jā, Jā. tas atbrīd. Kaut kādā veidā es savu... Tas man liekas, mēs nogalājām kā to, kurš ir bija tā kā vienkārši nolasās. Laikam, jā, mēs viens mums vienkārši nogalinājām tāpēc. Let's say I'd rather not fight then. What's your business down Labi. Kur mēs eksplorējam vienkārši tālāk. here? One of our own, eh? Es runāju par Jā. to, All right. kā to runājam. There you Jā. go. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Es tikko dabūju atslēgu kaut kādam wardrobam. Seems you're act- Kā jums šķiet, varbūt es paņemu Sorcerer, jo mēs varam pēc tam paņemt Karlāk, kas būs tā kā lielāks melee nekā es. Bet vajadzētu mums nebūs healers te? Vai arī Lazel. Vai arī Lazel. Man liekas, mums Shadowheart te healers ir. Mums healer vajag. Es varu healot un Shadowheart ar... Nē, Shadowhearts nav healers, es esmu healers. Nu labi, tad mēs varam mainīt, jā. Jā, tad man šķiet, ka es paņemšu Sorcerer un es varu tagad dot haste un tā. With haste. No, jā. It's all about that haste. All about that money. Ej, jau! Pagaid, ar ko varēja dropot weaponu? Man šķiet, tas bija priekš Lazel. Mums ir Lazel? Kā tev dropot weaponu? Tā kā šitiem te čalim, tas, ka šitiem te pie Dragona, tiem main čalim, viņam var tā kā uzlikt drop the weapon, un tad mēs varam dabūt viņa legendary weaponu. Jau, Cool. Exploits. kas ir ļoti labs priekš Lazel. Mēs nemetu to Lazel. Nē, nu jā, I'm just saying. Bet tas ir legendary weapons, though. Pagas lībušu. Okay. Wait, no. W exploit, čali. Kā tev vienmēr tik masa XP ir? Tāpēc, ka man Ox iesita, man bija 10 HP. Tāpēc, ka tu man nogalināji, wait, nā, Jan. Nā. Mēs uzhīlējāmies, mēs fucking short Fuck stam. you. Jā, un tad man Ox iesita Kāpēc? minus 5 HP. Kas What you kāpēc? do to him? Like what? What you do I to him? didn't do shit. Es pat ar viņu nevarēju aprunāties, es uzliedu talk to animals, un es pat ar viņu nevarēju aprunāties, es viņu iegājuši cīņā. Well. Bro, what? Kur tu vispār te esi, Jan? Es lūtoju ēdienu. Might be useful. Louis garlic. Copper for your thoughts. Tad lūtoju fucking ēdienu. Jimmy got a trident. Jimmy got a trident. I'm robbing the masses. Esmu fucking east as fuck. Esmu tā kā east cilvēks. Mājās kā Es, pagā, es savu tā kā personality nevar changeot, ja, kampā var tikai savu klasi, ja.
Kas viņam Nevar tā kā personāli? pārmainīt no Barbarian uz kaut kāda half-elfa vai tā. Un tu saki, tas ir... Nē, tas man liekas ir... tajā To var pie tā Magic mirrora darīt? Man liekas, mirror, jā. Tas kosto kaut ko? Costco. I ain't got money right now, man vajag to exploit uztaisīt. Kurš sevoja? Tu sevoja tikko? Nu. Autosēvs, tas nav labi. Mēs varam vispār, tā kā, tu vari vispār tā kā aiziet uz pagājušo save, ja mēs esam kopā. Teikt, jā, tāpēc mēs tā kā failojām tu tur. Super hard mode, mēs tā varam. Un es nevaru changeot klasi, ok. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll Sorry, kill you clean. Džekas. Man vienkārši viens pats mājās Okay, esmu, good to lai know. pie durvīm aiziet. Es skatījos. Home Alone reference. Wow, that's Then your crazy. answer decides his fate as well as Home yours. Alone reference. Ko So es te? make it good. Jāni. Kas ir? Kas ir? Kur tu esi? Esmu kodā... Es biju kodās durvīs, iekājušā, tur es bija kaut kāds caves. Tā kā es varētu, es saprotu, bet tā kā es gribu ar viņiem runāt. Tā kā es gribu trailers, come on. Ko Bekjan, Jo. kurpo tos būtus? Goated! Es tagad skatos Jāņa dialogu. Trade with what? Your life was ours the moment you walked in here, but What? Damn. maybe I'll let you buy it back. I have a job needs doing. What? We've disarmed the traps. Come down. Okay, cool. Cool, buddy, cool. Cool. Call. Kur uz... tos. You don't want to keep Zarus waiting. Arigato. Origato. Kur mēs ejam? Es runāju, ko cilvēks saka. Es esmu vairāk cave iekšā. Something's on my mind. Nākt ar jums? Kaut kur pie tevis? Ja tu zini, ja tu tik vienmēr sēdi, tad traderis. You cut a fine figure. Pagad, tu esi... Tādā keivā pie tam tos. Pagad. Es kodās, iekšā kodās durvīs. Ko Bekjan sako man? Ko Bekjan sako man? Nāku. I know where he is. Pagad, tu darīsi to questu sievietes? Es viņu Es nogalināju. te fucking runāju, es mēģinu pielietas. Something I can help you Tu with. nogalināji viņas visus? Nezinu. So do I. Actually, Oskars, aizem lejā un tad ieejam katrā savās pozīcijās. Es uzēšu augšā un es to sievieti nogurudīšu no kāda kalna, viņa uzreiz nomirs. Bro. Why? We can just like not do that. Bet tad mēs varam viņus lūtot. Bro, we can just, I don't know, trade. Nu, treido, ko tu gribi, un tad... Then what's the point if you're gonna kill them, you know? Don't. Es pat nezināju, ka te var nākt. Jā, es tā biju, man liekas, pagājušajā playthroughā, man liekas, tā. Pat jau vairākas reizes esi spēlējis? Divas. Oh, damn. Ok, buddy, ok. Tā My esmu. first day out here, I don't know. Ko Bekjan, viņš tu biji waypoint, tur vienkārši teleportēties. Nā, es jau esmu te. Just walk the walk, you know? Tur Brem bija traders. What? Tur ir cilvēks mešu, ir kurš teidā. Bremmy boy. O, nē, kāpēc aizgāja tur, baļīna? Where the bitch I had to talk to him? Fucking hell, es Tur nevaru mēģini vairs intimidēt. tikt pie tā aimpointa, pie jūsu aimpointa. Kaut ko mēģini intimidēt. Let's go. Es netīšām Dabūju. aizteleportējos uz šo, tā kā to sauc, kampu. Tur līgot kampu. Camp and resting menu un tur līgot. Jā, es jau līvoju. Savādāk. Tagad jāiet atpakaļ. Yeah. W intimidation. Had a peach of a shot on you as you came in. Diez no kurienes šāds ceferes palika. Cepures. Jā, nice cefer. Cap of Kring. Curing. Cap. Where the bitch
I gonna talk? Tā es kāpju lejā pa kāpnēm, es nokāpsu. Man ir kāda ir jārunā, es nezinu, kuru. Nē, Deksni, iedos man Not many can talk their way into a Xantarin 57 koinus. Nē. Tā es ar changeot savu klasi. with your skills. Nah, I'm good. Interested in a Bro, job? please. Jā, pagaidzi, nokāpu Labi. lejā pa kāpnēm. Te kaut kur, un kur man tagad vajag iet. We had a steady operation going here. Zenteriem basementā, es nepareizi aizgāju kaut kur. Jā? The flaming fist will Yeah, want yeah, someone to basement. blame. Blīn. And I don't plan to leave Nē, anything pagaidzi, to esmu chance basementā. happen. Jūs arī esat, ja tur? Jā. Jā, tev tā kā, Some of our tā kā, more importantly, tur, kur tā kā nokāpa trepītēm un istabā priekšā pa kreisi, tur tā kā hidden rooms jā, tikai jā. iet. Try not stairs, idle jā, jā, jā. answers. All you need to know is that I'm willing to good. Time was. No. Find whoever did this and Okay. O jā, nogalina viņu. I'm doing a quest. No, I'm doing a quest. Kas tu tur jādara? Man vajag atrast kaut kādu česlu. Jimmy, you failed the perception check. Es ar viņu nogrūstu, ja tu gribi. Why would I want that? So what are we doing now? I don't know. We No clue. can find missing shipment. Tāpēc uz Valkīnas restu, tāpēc. Valkīns rest? Jā. Un tad mēs ejam uz find missing shipment. Okay. Man liekas, te būs jācīnās. Breathe quiet. Man liekas tā vismaz. Light on my feet. Jā, te tur enemy. Jep, te šeit. Mēs cīnīsimies pret tiem, kuriem mēs Yep. jau cīnījāmies. Gatavi? Kāpēc? Kas mums vajag izdarīt to? You gotta do this. You Mēs already? nomirām. Yep, you Pagaid. already? What do you mean? Kur vienkārši jā, kraučā, tā viņi tevi redz. Nomirām. Tā viņi tevi neredz kraučā. Well, there you go. That's Es kaut almost kādā dead. hellish rabaklu izdarīju. Yep. Un čalam 15 damage uztaisīju uzreiz. I think that was my arrow, but okay. Cal, you got to go and die again. Kāli tu nenomirsti. Nice. Okay. Oh, he didn't lie. Kāls ir dzīvs vēl, Okay. damn. The fuck? Pagaid, man liekas, tā, ka tu... Bro, viņi man neredzēja, man liekas... What the fuck? Bro, that's so lame. Ännu tonne. Ai, jā. Bro, tā kā viņi man neredzēja, un es viņam hitāju, un tas mana activity point izmantojot. Jā. Tas tik lame. Swift as my feet can carry me. Nice. Uf. Nekas, we got this. Not enough movement. Nice. Why did you prepare before getting there? That's just dumb. Es aizmirsu. Damn. Ok, sapat izdarīšu damage viņam. Yep. Damn, bro. Can't risk being in open view. I don't need any attention right now. Ok. Damn. Oh, fuck. Damn. Jesus. This guy is strong.
Laughing bitch ass. Nice. Out of sight, out of mind. Okay, might play that longer time. Pagaid slūtoju. Yeah, Nē, shut up, Kārli. Long rest. Lūdzu, tāpat saglabājas. Yeah. Damn thing. It has to open, surely. It has to do something. Shadowheart's attention is consumed by a strange box that she turns over in her hands. The box is inscribed with unfamiliar glyphs. In an instant, Shadowheart hides the box from view. Why is It's my not ass standing interesting. there? Beautiful evening, isn't it? I suppose. You can really appreciate the darkness out here in the wilds. Not like in the city, where they keep lamps burning all hours. It's not natural. Quite right. Okay. Dai, sleep. Pagam jāpanāk čau. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning Hells. Old Raven. Then I know I haven't said. You heard right. My father and I were close once upon a time. Such a rift isn't so easily mended. But it's not so. I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? No, this is no Drow plot. These Shadow Money absolute Wizard nutters, Gang. His absence alone We is love so casting chaos. He could spells. lead Baldur's Gate to ruin. True. All the more reason to find him. The Absolute has seen. I know. When I look into him, I see the Blade of Frontiers, and I see Will Ravengard. I wanted you to know the Blade. Cool. Okay, let's go see. Here we go. Kārlis Someone dialogā. is in a dialogue. Viņš man izklāsim. Man izklāsim. Kāpēc šādi neklāsim gulds? Viņš kulē uz zemes. Bro. Okay. What we got left? Mēs tās hainas teikt nogalinam. Jā, tās lielās. Mazās. Let's go. Sākām mazām mēlām. Speak with animals. Te augšā ir tās lielās, tā kā mēs runājam. Tad mēs mazās te apakšā? Jā. Nevis lielās. Attitude Jimmy -5. Bro started blasting. Es domāju, mums viņas vajag nogalināt. You learned a The fuck out. whatever horrific creature was. The fuck out. Kas? Šā cīnīties? Nē? Laikam vajag. Tāpēc, ka Kārlis kaut ko izdarīja. I don't need any attention right now. Ah, hear that bang. Bro. Cautious. Light on my feet. Absolutely discombobulated. Nice. Damn.
Protection. Ko mēs darām? Tad mēs tikko atdām to misiju. Mēs varam izdarīt to lielo kosam. Да, To lielo battle. давай. Zinām šo battle. Gataviem? Jā, давай, esmu gatavs. Galvā, ejam. Par kuru battle? Stāvim. Pagaid, es tev Ar uzsīvošu. to runājošo. Tā Es tev haina. uzsīvotu, ka... Calls for careful footwork. Okay, bro. Should mind my step. That's not a good thing. I'm flanking. Okay, es atakošu tagad, tu būsi gatavs. Jā, pagaid. Tad mēs esam gatavi, tad mēs atakojam. Nesākat pirms tam. Bet cik viņi ir? Daudz. Jēziņ, cik viņi Jā, daudz. bet mums vajag uzbūtam tam lielajam, tam mēs dabūsim tā tādu dālagu augšanu. Labi. Es nonākšu te kaut kur. Okay, es esmu I'm in gaidām. position. Arī. Tā, pagaid, es otru savu cilvēciņu nopozicionēšu. What? Ko? The shock of psychic pain, the pack leader's Kā? mind clamps onto yours. Never mind then. You see Sorry, I cannot. yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Knowles see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. Feels nasty. Search your mind. Tu saki, kad viņš ir mūsu allies, es uzmetīšu šanu fire viņam virsū. Arī. On a cave wall in blood, buried deep. Attack Okay, Jan. We'll see. Against the ravenous chaos of her mind. A strange symbol glows marked Authority. on their flesh, and something within you stirs in response. The chosen one. Make her kill the other ones. Yeah. Sensing your presence, the Knowles tadpole rides in ecstasy, echoing your command. Its host will feast on Knoll flesh to Let's go. control the hunger, Let's to go. keep her teeth from your throat. Ir mūsu teamā? Shiver Yep. runs across your mind. Okay, I'm throwing. You feel sated. Both throwing. I was fully throwing. Holy shit. Damn. Yep, she's strong. She hella strong. What the fuck? God damn. Hear that? Someone's fighting the Knolls. We should help. Don't be a fool, lad. Pussies. Shut your mouth and keep your head down. Leave heroics to them that don't value their own skin. Shut the fuck up, bitch. You pussy. Ašu pussies. Vai ne? Uzmet vienu fire par tiem visiem alchemic fire, viņi izsprāgs. Jan, kur pie vēl? Tu esi. Oh. Dude, you won't see it coming. You see it come? Yes. That my mind is too fat for us. Piece of shit. Jan, te nogrudīs lejā, tas miris. Nah, I'm good. Bro, pussy. Yo. I might die though. Sadly, I can't do anything though. That's all it is. Being you.
Soul offering. Sebām. Can't take bonus actions or reactions. Damn, try Let's try go. biting. Ja tu vari uzbūt šim te. Tas kāli nerfo čals. Es nevaru. Nē, es tiešām. Iet vari. Bet es varu pamēģināt. Nerf Bastion. Smart. Nerf Bastion. Damn! Nē, labi, ka ir Hey, friendly. piece of trash. The fuck out my Jā, face. nemirsti. I'm good, man. I'm not gonna die like this. I'm gonna die like that. Viņu atcita miso. Disengage, Bye-bye. bro, pussy, oh. You know what? And again. Pussy. I got so much bonus. I got bonus Come actions upon bonus on, actions. bro. Ain't nobody getting to me. Get shot in the ass, bitch. Oh, okay. Who's gonna chase? Who's chasing? Who's chasing? He's chasing. Oh, low, he coming. Oh, low, he coming. Kalm Bjorns cleave bieslī tad. Kāpēc? Toreiz uzbūt tikai tam, kurš tagad tev tur sano. Man tikai tā nav 2 action. Nē, bet tu būtu labi bonus actionam. Pagrūst. Tā. Dude saved. Bet tāpat 9 HP nos. True. Jesus. Damn. Holy fuck. You know what? Enough running around. Yeah, come on. I'm a genius. I'm kiting them. Nice. Jā, tu zini, ka tu arī neinsta rekrutēkot variešu, un tad to vajag rekrutēkot. Ko? Ja tu vienkārši uzbrūc kā parasti, un tad tev vajag, tad tu vienkārši rekrutēko. Wow. Jā. Bet, Jāni, tavam džimijam vēl ir akšanas, ja? Nu, es varu jā kaut ko. Dēšo. Tas, ka tev ar dēšošanu būs, ja tu dabūsi lightning charges. Pie Kārļa? Dēšo vienkārši tā kā dēšo varbūt kaut kur šajani. Kaut kur šeit. Tāpēc, ka tikai tu ar dēšošanu dabū lightning charges, un ja tev vajadzēs, tad tev vienkārši būs lightning charge. Jā. Kārļā, I again saved your ass. Kā tu maksās? Goated. Yeah. I'm kiting his ass. Just out of view. Damn. 60%. Jā, tas izbūt to smurfu taktikas. He saw you. Damās. Čels smurfo. Dēšo varēs. Jā, tu vienkārši krāj tur lightning charges. Tieši kā baterijas. Oh, Kāli. What you doing? Where the problem is? Titāņa aizies nogalināt. Mēs varam viņa komandā, lai nolasēju. Yeah. Kill yourself right now. You should kill yourself. She is
her mind a hungry pit. The flesh Hey, of yo. the pack wasn't enough to satisfy her. Kill yourself. Commanding her to feast on herself or Kill commanding yourself. her to leave? No, kill yourself, kill yourself. Come on, come on, come on. We got this. Easy descent. Boom. Easy money. Money go, but I The go. tadpole responds, thrashing violently, and the fragile tissue of Mind my step. Castle the natural Bruh. castle. Do it. Do it. Oh. Man! Gal was atrás. Fuck. Nice job, Gal. Roll again. Yeah. Mēs nevaram dabūt surprises attack. Come on, come on. Okay, we got this. Now we battle. Now we battle. she resists, her mind's Aura of Bloodthirst, god damn it. Got that bitch. Oh. With a 23. With a 23. Ah. You see what I mean? You can just like do it and then do it again. Yeah, you see, that's why I reckless attack first. It doesn't change anything. You still Paga, you paga, miss. paga. Changed everything. It literally wouldn't do anything. Nice! Es nevaru Tagad bēgt, viņai man būs- provoka attack of unit Yeah, tagad opportunity. viņai būs, Es nomiršu. yeah, good luck. Es nomiršu. Yeah, most likely. Oh! Beetle. Oh fuck, Oh, tu save, nomērsi, save. nomērsi. Bro took that Nah, literally. no fucking way. Sight, out of mind. Oh fucking way. Shadowheart nogalināja pizdēr. Man! Damn! Ko? Damn! And the rest is healing. Wait, Carl, let me do the first. Let me do the first one, man. Don't fuck up. I missed a fucking 80%. Okay, good luck, Carl. Pider. Vai viņš man stanoja, viņš man Jā. paralizēja. Jā. Oh my god. Jāni. I got this shit. Don't worry. Die, bitch! You should search. Yes. Fucking get this shit. Pick me up. Pick me up. Wake me up inside. Wake me up. Might have been more survivors. Why let its host's memories go? Another step forward. Seems like a good moment to talk. I'll be glad when W tadpole. Attempted pick. Ej, jau pagaid, ko? Viņi, protams, tieši cīnās. The parasite Viņi cīnās? Jā, kaut ko tu darīji. refuses both to leave or to Kārli! allow itself to be used as you Kas, Kārli? What? Tu ko, Man liekas, tu sāki tu paņēmi cīnīties. pārstāvu? Es neko Jā, viņš necīnījos. sāka cīnīties ar viņiem, bro! Oh my god. Es nesāku Come cīnīties. on! Es neko nesāku. Man, what the fuck? Es ar viņiem dialogu runāju, Jā. mierīgu. Es pat ar viņiem nerunāju. Kā es varēju cīnīties? Like, what? Ne, bet es man nevarēju atbildēt neko Jā. mierīgu, un man vienkārši izmet ārā no dialoga. Un tu esi tuvāk, That was not me. Es runāju ar Oliju. Kā, ko tu darīji?
Es ar Es viņu runāju. runāju! Jūs Es abi runājāt! runāju. Sāk, jūs kaut ko Jā, tu izdarījāt! kaut ko izdarīji. Jūs abi runājāt, jūs kaut ko izdarījāt! Tu kaut Es ko runāju ar izdarīji. Oliju. Kāpēc es? Kāpēc Nē, es? nē. Kāpēc es? Kāpēc es? Kāpēc? Tu gaņā paņēmi Skaties. to tatpolu. Man izmet ārā no dialoga, kamēr viņš bija pusteikumā. Nu, Man arī. Nu, jā, bro. lai mēs neko nevarējām O, izdarīt. man arī! Tu runāji ar fucking tatpolu. Tu kāpēc vēčals? Viņš te ir, ok. Es nomiršu tūlīt. Oh shit, it's downed. Jā. Man bija 1 HP. Fucking Kobe's. Damn. God. Good luck, Jānim Kārlim. You got this. Viens čals. There are only 2 of you. You're gonna need more than that. Oh shit, dipped in fire. Yup. Ass. Sid. Who's healing? Run him up. Don't push him, don't. Now you gonna hit him anyways. BAM, bitch! Hey, let's go. Move with care. 2 of you. You're gonna need more than that. Say goodbye. Calma, Always enjoy Bing chilling. Bing chilling. Zé, šup. Okay, nice. Tā jums tagad ir varbūt. Tev bez varam lūtot kopēkajā un šādā harta. Jānis tev Hey, level up! Jānis tev iedod visu savu naudu. Pēc cik ko vairāk nauda? Man bija 33. Cik man ir 3, mēs varam abos vienu. Kāds tev ir? Un Kārlim ir 200. Ok, tad mēs varam abi divus. Nice. Man liekas, Kārlis tikko teiks, who the fuck you taking my money? Bro got robbed. Ok, es iešu revot. Veit, so, kāpēc es nevaru konfiscēt to parasite? What? Jā, want the varēs. parasite. Jā. Kāpēc nevaru viņu konsumēt? You got skill issue, man. That's fine. Okay, es revivošu. Stubborn. It refuses both to leave or to allow. Dost thou require a new ally? Then What? thou must return. This is That's a fucking parasite, like, what? Kā revivos? Sorry, hard. I mean, mēs varam honestly neizmantot Shadow Heart, you know? Vienkārši paņem līdz zaudēt. Vienkārši nogalināt. Viņš atstāt beigt kardu. Nah, come on, man. Realistically. Actually, nav tā, bet actually, jānegatavojas. Actually, mēs varētu actually. Jā, bet ne tikai es centos, bet tu nevari viņu changeot. Jā. Jā. Tu vari viņu atstāt daudz šajā kampā vienkārši, ne? Nē, nu kampā jā, bet tā viņa ir revivot. Tā. Nu, jā. Ok, kāds var man iedot 50 goldus, lai es changeot savu klasu? Sākumā man jārevivo ir. Es revivoju jau, that's what I need, the Tev 50 bija gold. 250. Yeah, that's why I need 50 gold. Maksā 200. Yeah, that's why I need 50 gold to change my class. Es saku, tev bija 250, tu samaksāji 200, lai revivotu, tev jābūt 50 jau. Jā, un man vajag 100, lai changeot class. Nu, vai pateikt to? Uzreiz. Es iešu saku, man vajag 50 naudas. Jā, nedos. Es level upojos, es iedošu mašā. Man liekas, man ir. Tev ir 180. Jā, ok.
Okei. Paņem. Tu paņēmi jau, jā? Kuras paņēmu? Tu paņēmi man goldu. Tev joprojām inventorijā ir 180. Bet kāds paņēma goldu no mums? Nē, es nepaņēmu, tev ir 180. Jā, tu paņēmi, jā? Nē, man nav nekādu goldu. Deksim, tev Man bija 180 gold, 200. tev nav Man bija pazudis. 200. Man bija 200. Es Es neņēmu tad, kad neko. skatījos, tev bija 180, man. Tev bija 180, tad, kad es Took skatījos. my gold. I know Bro. I had Fuck 200. off. Who did it? Calm down. I'm not giving nobody no calm money down. unless someone fucking says who did it. Calm Bro. down, calm down, calm down. Pagad, tad es izdaru to, tā kā, kur es varu dabūt naudu? Vai arī we don't do that? I don't know. Nē, tā kā genuine jautājums, vai man darīt to? I Vai don't ne? think you can. What I can. Ko? Kā, es tev iedošu glaus, kas tev ļoti labi. Nē, tā kā es Kā? jums jautāju, vai man izdarīt tā kā, vai man paņemt Warlock klasu, kur ir tā kā Pack of the Blade, un tas var dabūt tā kā Unlimited Wares, un tas Jā, var pagaid, mēs ņemam Vai Lazēlu, man darīt tā vai nē? Ozel? Shadowheart vietā mēs ņemam Lazēlu vai Vilu. Vils ir interesants. Vils ir interesants. Kārtais. Man pamēģina Vilu. Davai. Jūs piekrītat tam, vai man tā ir nedarīt? tā kā, man ir vienalga, I'm be honest. Ja tu Jā, bet dabūšu tev mums naudu. desperately vajag naudu, tu vari tev to. Nē, nu, man no sākuma vajag 50 naudu, lai change out class, kāds iedos, please? Man nav vispār nauda. Deksni. Bro, I'm telling you, who took my gold? Bro, es tev dabūšu naudu, man, es tev dabūšu vairāk nekā Who cik tev vajag, took bro. my gold? I need a confession. Bro, fuck, man. Jā, Willy boy, ok. Vai kāpēc Villa? Viņš arī ir sorcerers, vai tu ne? Viņš ir warlocks. Ok, es tev iedošu 50 goldu. Tev ir 5 goldu? We don't need no damn warlock. We don't need no damn warlock. Ok, here you go. Thank you. Better pay me back. Finally. Okay, all I need now are 2 weapons. I need a little extra edge. I got 2 weapons, okay. Now that's good aim. Okay, so what are we doing now? Jā, pagaid, es to level upoju pēdējo reizi. Jau apsēd dabūt mums naudu. Kādu featu man paņemt viņam? Alert ir always useful, bet to var pats izvēlēties. Lucky arī nesarā. Es paņemšu Lucky viņam. Jā, Lucky arī nesarā. Unlucky. Done. Vai mums vispār vajag villu? Nu, tas ir warlocks, mums šeit mums viņa I nav. don't know. I'm just saying that viņš... Es domāju, labāk ir, lai Zēle tā kā fighter, you know, tā kā es nebūšu face fighter. Vai arī mēs vienkārši ņemam to Karlāk, tā kā mēs dabājam. Es domāju, Karlāk, jā. Jā. Tagad būšu pagaidām paturi vilu, tad mēs dabājam Karlāk, tad mēs paņemam Karlāk. Mēs Karlāk switchējam uz Monku. Monku, why? Tāpēc, ka tā kā, kad tu dabū tos soul coins un activate to, viņš izdara ļoti daudz damage. No, I think we can. I'm just saying. Anything you give a dragon is bad gas. Seems simple enough. Mēs gājām Karlāk, jā? Jā. Tev nāk pie manis. Pagam.
need a quick word. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. A devil, the most deadly foe we've yet encountered. We are paladins of Tyr. Lord, she slaughtered. Chat, is this wrong? We were lucky to survive our encounter with. Like, it feels so good. I understand. He's knocked once. Need any Nah, supplies? bro. Two. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to read. Es atpakaļ piedodiet. No, mēs tagad gatavojamies ciņai. Tam turpinam to vilu vai mainīt uz Lazēlu? Es domāju, pagaidām paturpināt. Mēs viņu tādu diezgan mainīsim viņu. Ok. Nāku pie jums. No, es drīz iešu batlā. Pag jūs esat dziļāk iegājuši tie alā, ja? Nē, tur es esmu ārā jau. Ah. Es esmu pie The Ryzen Rodam, tur tikai ir uz leju tāds. Ah, jā. Nāku. Mhm. What do we have here? Time to press ahead. Something good here, I hope. Mēs gaidām kālu. Be right there, brother. Ļauj go. Par ko mēs cīnīsimies? Par šiem cilvēkiem mēs ceram. Hmm. Bet mēs sākumā rescuēsim savu haru. Kādu hartu? Nē, Kārdlāk. Tā kā mēs iet lejā jau. Parunājot ar Karlāku, jā. Jāni, tur nav viņa. Ar kuru? Ar to cilvēku, kas būs te lejā. Labi. Šitie divi, es zinu šitos. Divi? Šitie divi? What do you mean by that? Nē. Ar to tur, kas tur rādas, tas Karlach? Jā. Okay. Šo es nezinu. That's same old. Charles uzreiz insulto viņu, bro, mental. The stink of Avernus. Brother, man, no. Will I be goddamn? Well, I'll be damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. Kurš salēja weed šitiem čalam? Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat. Jūs zināt, ka mēs varam viņam piekaut un dabūt items back? Lost in visions of demonic armies as you tear. I ain't gonna do it. I ain't gonna do it. Fire and blood, the blood war. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Okay, got y'all golds back. I can explain. Another vision. Karlach's blade raised, sliced her rage and desperation seep into. Yeah, and you see it, right? She is a victim. I mean, of I the see it. blood war, not an agent of it. People that rip. She's trying to trick us. I'm talking. Don't believe her. You saw the truth. When I saw an opportunity... You served her. That's enough to damn you. Hey, Jimmy. No. Jimmy Yeah. John. That's right. John put these on. Wait, I'm talking. And Jimmy put these on. I'm talking, but I'm talking. Es arī runāju, tagad es nevaru. Yeah.
Sure. Marcos is very proficient. Wait, I'm coming. Whoa, pause. Wait. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Yes. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. Shit. You really are no devil, are you? What? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. The fuck do you mean You can't go? died in the Oh my But there have been god. enough threats today. Truce then. Aye. True. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Hell yeah. Little background. Her. You already know I fought in the Blood War. I was good. It turns out I played along until Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called Paladins of Tyr, to take me. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Then we can work on evicting this parasite. Dexter, tu esi cīnījies pret tiem spideriem, Sound good? kas tie goblin citījā, ne, vai kur? Sounds like Fuck fun. you if it wouldn't scorch your skin off. Looks like your Dexter. troops all trooped up. You You'll can need to take place send with someone Will. packing if you want me to join. Bro. Uzreiz? Jā, es domāju, tas būs safe, jā. Mēs viņu tā plānojam. You'll know where to find me. Čels, Dexter, tas burtiski cīnījās. minūte Kas pievienojās ir un kā? aizies. Tu esi cīnījies pret tiem spideriem? Probably. Jūs level upūsiet viņu vai nē? Kurš grib spēlēt ar viņu? Da, kurš samainamies? Es visu laiku biju ar Shadowheart, Jā. kurš šeit gribu viņu. Kā tu gribi? Okay. Es viņu varu dabūt par manku davu? No, Ko? why be cringe, you know? Par ko? What do you mean? I'm just saying. Viņu varu pārēst par I'm manku. just saying, I'm just saying. I'm just Nevajag. saying. Let's do the Okay. things. Breathe deep and move. Let's attack these bitches. Wait, sneak. Fine. Mēs pagaidām Kārli. Mēs nemušām. Es esmu jau. Pēc tam, Tas tuvāk nekā jūs. es domāju, Kārlāk, tev Kārlāk pēc arī. Kāpēc Karlāka pie manis? Tas, ka tu gribēji viņu. Okay. Jā, tu mēģini pīkpakatāt. Jā. Alright. Es tev pašu gribu. Tempted pick. Okay. Let's fight. Wow. We all want to fight. Yeah, bro. Wonder if the gods are watching me. Softer than ice. Death won't take me yet. Tu paslēpies aiz manis. Yep. Get that bitch. Bro. But I did a lot of damage. You can't say no. I did a lot of damage. Thank you, man. Thank you, brother. What you got in your hand? Is that a bone? Nice. Is that a bone or are you just happy to see me? Yeah, bro, like, Oh, shut I up. know. Like, you're kind of useless right now. Just because you never level up, way. Tu nevelako, jā. Level up, way. Ja tu ka viņš būtu Level paspējis up, level level upot up, viņu, level ja up. tu nebūtu mēģinājis pīkpakatot. Whoa. Viņš teica, Toreiz, ka jā, tu jā, your fault. Viņš teica, ka tu I mean, man liekas, ka tā kā... Bet, ja godīgi, ja es changeoju savu klasu, man pat nevajag to ierocis, so tā kā... Everyone else minds their business, we'll be fine. Nesaka, ka tu beidz prom vienkārši. Es? Nē. What path lies before me? I don't need any attention right now. Karlaka Barbarian.
Nice. Bro, this Warlock is such a bad character. God, what are you running? Oh, it's just fucking Warlock. And do your spells. Do a fucking Eldritch Blast. Gar. Probably vajadzētu to izdarīt pirms cišanas, bet paham. Catch this, bitch. See that damage though? That damage. At that rogue shit. How the fuck viņi man ar durvīm izšai? Okay, I guess she won that. Kill her. Kill him. Nice. Kill him with kindness. Oh, cast your fucking Eldritch Blast. Kāds Eldritch Blast, ko? Oh no, Eldritch Blast? Nē. What was that? Why do you think these things are so cool? But no, safe. Nice. You don't wanna hit the tracks now. You go nowhere. The fuck was that goofy as that run? I'm sneaking. Charles Goofy. I'm sneaking. Goofy. But I got like fucking 10 movement speed. The god though, to fucking 10. Bro does not see me. Yeah. Eldritch Blast. Negribi tu savu to tur pavākt malā? Brother, man. Fine. Your fat ass is in front of me. The fuck? Damn, y'all suck. Wow, I missed 30%. That's crazy. Catch this. The damage. Bro, mēs visi uzbrukam vienai meitenei, viņa still izdzīvo. Es vienai tā damage though. Jā, tāpēc, ka man ir stanoja, es pat nevaru fokusēties. Tev ir fucking speli. Tev nav jākustās. Man spēlē ir 30% chance to Fire that shit off. You see that shit? Yeah, I finally hit and I died. See that shit? Catch these hands. These boots have seen everything. Oh shit. Kā liela apaņa. Bro, es degu. I don't give a fuck. Bet so tā mēs nedaram, Monk. Oh. Es tikko dabūju 4 scroll of Revivify. This is collective question. Es tikko dabūju 4 scroll of Revivify. Nice. Revivify. Yep, that's the word. Tā mēs daram, Monk, vai ne? Revive. Oh. I don't want to. You can do it. You can do it. I don't want to. Okay? Es nezinu, kas tas ir, Yeah. so... Do it. If you Ne, want tā to kā do your klasē thing. ir Monk class. If you want to, do your thing. Okay? Bet ko I'll do tu the Monk. izdarīsi viņai? Nē, es vienkārši viņu changeos klasi, jo tā kā mums nevajag barbarian. Do your thing. Let me do my thing. Freak my shit. Pasaki paldies, ka es tevi healoju. Paldies. Thank you, brother. Thank you, brother. Okay. Now What give we me doing 5 next? euros. Okay. Vamos a tirar más dólares. In a second, brother. Shut the fuck up.
I'll be there in a second. Where my dog at? Put your dogs away. Where my dog at? Man nebija suns. Anything of use? Man tripping. Man nebija suns. Kāds suns? Fair enough. Tas suns? Nē. Yeah, scratch. Nebija. Nē. Nē. My dog. What the fuck? No. My dogs. Put your dogs away. My dogs of war. Jā, man vajag palīdzību. Es cīnīšos ar 3 milžiem. You gonna do that? Nah. Okay. I'm with you. Tastes like chicken. Pagaid, jūs negribat ienākt viņu dabūt to hornu? Wait. We're not safe scamming. If he fails, we kill them. Pagaid, ko, ja es failoju, jūs nogalināt viņus? Jā, bet, nu... Mēs viņus nogāzam. 100%. Duh. 100. Viņi ir level 4. Labi, es neuzbrukšu viņiem, es vienkārši parunāšu ar viņiem. Jā. Jā, vienkārši parunā. Have a little talk. But if you talk the talk, you're gonna walk the walk. You know that, right? The mark is her measure. Show is the brand of the absolute. Yes, sir. Mark of my oath. Wait. Wow, kas notiek? Jā, Pirmo. Sākumā pirmo. Am I not? Pagaid, level lapojos. And you? A Tagad delicate. satrēšu. Unless you bear the mark, of course. You got this. Let's go. Good. Easy money. Food? No, not food. Too tough. No, You have to adjust it. For your digestion, I fear. Where the fuck are you guys? Friend. So now I'm blighted villager. Friend. Attack. No, whoa. You said that damn trees. And Attack. Come on. I noticed you don't bear a brand of your own. I've no use for the absolute. where the fuck did Lae'zel go? I follow two Lae'zel? masters What? only. Gluttony Karlak. My bad. and greed. The goblins understand my appetite. Slams the roof of car. Good deal. Hunger for gold. Attack. Come on. Fight for us. Real. Let's go. Let's tame these motherfuckers. Student of higher class and Es redzēju, ka tas ir iespējams. Let's try. me an offer. Tempt me. Paladin. Oh, fuck. Paladin. Come on. You gotta do the Paladin. 1000. You gotta do the Paladin. 1000 pēc tam. You gotta do the Paladin. Kāpēc? I don't know. No. Nat 20. Nē, Come tas on. ir You got this. Nē. Blīn. Jā, nē, kas got this notiks? Man jācīnas ir, vai ne? Ja es Es tev blokus. Kāpēc Lae'zel ir invisible for me? Fuck. Jūs redzat Lae'zel? Kā mēs esam dialogā? Come on. Oh. Fuck. Well, let's go. Wait. Lae'zel ir zem zemes. Nē. Let's go. Such sweet Lae'zel ir zem zemes. questions. Es viņu redzu. Have a care. You may make yourself stringy. Okay, thank God. Ok, fu. Dai Mums 500. nav 500 golds. If I can on, yeah. Off the table vai attack? Mums pagaid, kā tu gribi ar viņiem cīnīties? Nē. Jā, tad off the level. We don't have the facilities for that. We don't have 500 gold as well. Pēc tam, kad būs, davai jāmēģina. Jā. Viņam ir 700 HP. Man ir 500 gold. Viņam ir 80 HP.
Man ir 700 golda. 500. I'm just saying, by the way. Cool. Just out of view. Time to press ahead. Labi, ko mēs darām? Tad lasu grāmatu kādu. Labi, Can I get a... Can I Two get number a... 9s, number 9 large, number 6 with extra dip. Can Two I number get 45s, a... one with cheese, and large soda. Can I get a... Can I get a... I'll get the... Pagāns streamā, jā, tagad? Nē, es filmēju. I'm streaming. Can I get a... Nē. Man liekas, es nevarēju teikt to visu, tāpēc, ka tas ir copyright, ne? Fuck it. Copyright strike kostīgi. Bro, man ir skatās neviens neskatās, bro. Kurš man copyright strike var. Domā, tu admini. Can I get a... Can I get a... Vai viņiem nav bigger problems? Nah, they don't. He's okay. When they ban out. But can I get a... Can I get a... Let me get the... Wait, kāpēc šeit nav goblins šitien augšā pa tiem ratiem? Kāds jau viņus dabīja nost? Jā, es. Oh, good job. Yup, Es šoreiz viņu neaizītoju. Yup, he freed us. Un kāds jau šeit bija lejā, ja es savācu visu? Greim. Nu, goblins teica, es varu viņu somu paņemt daudz maksas. Yes, sir. Es ka nezinu, kur viņi ir. Kas ir? Kur viņi soma deva pagā? Es nevaru atrast. I don't know. Viņi rādas, ķip te kaut kur ir. Jā, tu to visu un... Moving, stranger. I'm trying my best. To go. Come on, baby. Nē, es reāli nezinu, kur viņi soma. No, kārtējā tīmēt, ko tas tāds? Mama needs a new pair of sneakers. Nāk pie jums? My friend is... Of course he will. And then Wow. he calls me Scratch. We were attacked. We're cackling and they're smelling. Vai mums pagaidām ir viss tracked record as no one left behind, vai ne? No. I won't leave. Ko mēs pagaidām esi nogalinājuši? Tikai to sīko čalei, to meiteni... Pagaidām, nav labāk, nē, jums to goblinu kampa jau. Vai ejam uz viņu? Can I get a... Mēs varam iet... Bet viņi man kaut kādēļ uzbruka savu, I don't know. Should mind my step. Free for the taking. Don't waste a step. Swift as my feet can carry me. Then where the Can fuck I get did he go? a... Better not be cursed. Alrighty then. Chat. Chat, is this good? Dabūju. Ko Jānis dabūja? Dūrus vaļā viens. Wow. Kur jūs esat? Nevaru viņu dabūt nekādas Kur mēs? nezinu, kas jādara.
Kas te jādara? Jā, mēs cīnāmies pret spideriem vai ejam uz Goblin Campu? Nu, mēs varam pret spideriem. Kas tāda ir? Find. Es aizvedu, te kaut kas ir, bet es viņu nevaru atrast. Ok, pamanklāšu. Not proficient with equipped armor. Man nav nekāds armors equipped. What the fuck you mean? Infernal steel, huh? Interesting. Yo, what? Te ko siena, Jāni. Oh! Jā. Kāda armora man vajag būt equipped? Man nav nekāds armors equipped. Okay. Like what? Got it. Es pušķāt gribēju. Nice, explore. Not proficient with equipped shield. Oh, I fucked up. What the hell? Pēc Niko... O, te, kā mēs esam pie spideriem. Nē, jūs neesat pie spideriem. Mēs nesam kaut kā spider vietā. Es esmu pie spideriem. Kur jūs esat? Sakurā, mēs vienkārši... Tu zini, kur tas Forger, jā? Kurš Jā, Forger? tur ir spider apakšā. Jā. Tur ir spider. Jā, damn. Look at this ugly. Kur jūs esat? Ugly ass Jā, es motherfucker. redzu viņš augšā tur. Man ir advantage, es varu uzbrukt it kā. But Iet? I told you. Ew. Jā, Jūs nogājāt ar to Tā, viņš man ieraudzīja. Nē, mēs vienā lējā, tā kā tu... Jūs nogājāt ar to velo. Nē, mēs nekā to velo. Es nekustējos. Viņš kaut kā ieraudzīja. Viņš fokusējās pats. Kā, ir tas fucking Forge. Un fucking Forge ar tik lējā. Varēja ar velo. Jā, bet mēs lējām to Forge, saka, kur mēs lējām lējā. Amē. I got him. Fucking actually nasty addition. Jāni, tev labi? Mēģināšu, cerams. Ok. Ja kas tas to tūmā? Viņam ir 33 HP mīnusā. Oh, by the way, mēs viņam openām 33 savu mind priekš parasaitiem, priekš atpolēm. Tu arī. Mums ir ierobežots daudz. Katrs ar savējo? Nē. Ir visiem vienās zaudums. Jā, visiem ir tas viens zaudums. Tā kā mums vajag vienu karakteru, kas sēž visu paņēmis, tā būtu vienā labūtam. Bet var vispār dabūt visus, jo es savu playthrough tā kā... Jā, var. Oh, what the fuck, man? Man tā kā vēl pāris palikuši, un es esmu Act 3. Nice. Ok. Mans Karlaks pat nav vēl iespēja cīnīties, viņš tā kā parādīs what's his about. What's his about? What? Watch this. What? Okay. Nice. Not a good look, Karlak. Not a good look. Nice punching. Yeah, bro. Fuck. Fucking path is obscured. Es nevaru bēgt. Nekas. Tu vari varbūt... Tu vari viņu šovot? Šov? Jā, šovot. Jā, varu. Jā. Bet uz kurieni? Vienkārši, tu nav vajag izvēles. Neizvēles. Tāpēc, ka viņš ir siena, Jā. viņš tieši pēc sienas, tāpēc. Es nāku, tur nāk pamēģināt klāt. Wow, what a bitch. Nice! Grime. Okay. Karlak, you gotta hit this. Now watch me hit this drive. Okay, viņš hit tas now. Vai, jā, nemēķi, I got you. Is dead. What a bitch, like actually. It's gonna drop you! Holy shit, man. I'm so sorry. Nice. Fuck. Nice. Oh, es esmu webbed.
Bend me over. Bļā, jā, sorry. Nē, viss ok. Es pats esmu vainīgs, ka nokļuvu šādā situācijā. Nē. Mēs abi iekšanā tēlam. Jūs tur viss kārtībā, jo es pagalināšu to spideru. We good. Yeah, I got you. I got the spider, by the way. Sneak attack. Nice. Es tev paļāšu nākšā turnāt, kas šajā nevaram. Jā, dai. You got him? Calm. Jums tā ir? Ok, labi tā. I got my stuff. I got my shit. Kill him. Okay. Okay, nice. Nice. Count on me. My duo is unstoppable. Paldies. Thank you, brother. Abas nevar sevi healot. Mums nav jāiet spēlēt 6. Ricky waiting. Mēs nogalināsim to Queen Spideru vai labāk, ne? Vai arī to darīt tagad? Jāni, tev ir tas DLC? Kurš? Tas Gathering Storm, X1B, ja? Tev ir, ja? Pagas paskatīšos Sivim. Tā kā mēs spēlējām tas tur. Mēs taču spēlējām vienreiz kopā, viņam vajābūt. DLC... Manage my 3 DLC, Rise and Fall, Gathering Storm, jā. Mēs mēģinām nogalināt to Phase Spider. Mums laidās fucking Martian. Man sākumā vajag longer stādu. Kā es iedodu potion, kas varētu apbaidāt. Es būšu atpakaļ? Labi. Man vajag aiziet. Longer stādu? Jā. Vai kādu potion tu man iedodu? Pēc. Bet tas rokas ir mage. Tas Karlākam noderēs. Actually... es fuck up, man aizies vēlreiz changeot class. Ejāni, iedos Karlākam to solkainu? Paņem. Jā. Here you go. Thank you, brother. Kā mēs daram pret to spideru? Es tā kā iznīcinu tos webus zem, kur viņš ir, vai kā mēs daram? Es varu tagad pamēģināt ar Karlāku ieiet un viņu stanot. Kādā šķiet? Pagam, sākumā mums būs jādarās. Es viņus nevaru stanot, es viņu nevaru stanot, jā. Ok, es mēģināšu romancēt ar Karlāku. Ok, cool, I don't give a fuck. Jo man vajag to achievement, you know. Achievement no bitches? Money. Nē, es Shadow Heart romancēju pagājušais. Ok. All I gotta say. All I do is win, no matter what. Ar ko es esmu proficient? Vai tu redzēji savu character sheet mēs iesvaru? Jā. Daggers, light swords, quarterstaffs. Nice. Very big range for me. Pašu, ko Wills. Willy boy. Okay, let me get this. Man vajadzēja paņemt proficiency in shields. Man vajadzēs nomainīt vēlreiz klasi. You got the money for that shit? Oh, I got money. Yeah. Bro, check my shit. Check me. You do got a bit of money. You seem to got press me. Interesting. Press me. Es saprotu, vienu tagad teicu. Tu speedy reply. Es nevaru neko izmantot. Tas tev. Nē, es speedy reply tieši nevaru tāpēc, ka es viņus vēroju. Jā. Jo es atpakaļ. Jā. Es to redzu tipu ko citu, jā? Nē, tev nav tāds, ko es redzu. Reku paņēma šito es viņu stivā vai nē? Es tāds. Fuck you, man, I don't need that shit. Mēs teikt longer time. What the fuck? Hey, kāpēc to need a bottle? That's for you being thirsty as fuck, man.
Oh, jā, čisto. Ej, jau. And you know what? Gods damn it. Smash. Anyone but her. Well. You absolute stinker. Well. You kept me a secret? Par visu šo redzēšu. Nē. I'm Will's Okay. patron. The fount of his Es šos neesmu gājis šeit. My Bet es nezinu. been unruly. Bet tev nav bijis Karlāk? Nē. Ok. Es esmu jau izglābis šos te no tos tur un to tur. Es esmu iegājis jau Underdark. Pagaid, šitos te tos un to tur, ok. Es, no, Bet tu Underdarkā. tur, kur es Pagaid, tas- bērnu nogalināju, tur es izglābu tos turčaļus, un es esmu pats tagad es Underdarkā iegājis jau. Bet kā varēja tikt Underdarkā? Tur bija tikai tie glowing mushroomi, ja? Jā, bet tur es kaut kas baigi, nezinu. Katru varēja iekāpt. Tu mīn. G, section 9. Tā kā katru varēja tikt, es O, man nezinu. invaitojas 2, okay, mēs pavadām šo Jā, man arī. dialogu. Tūlīt. Jā. Jā. The point? Jā, skip. Damn. Tu You watch this on your own playthrough. Okay, let's go. Save. Dai. Okay, High-Vise changed my title to Civ 6. High-Vise